Makaya maikari a matura magataka o Gataru-Ngai kaunti-ini ya Nyandarua ni guthuka gwa barabara iria matariirie ituikite gitango na ruo ruingi kuri aikari na onjoria. Majia kura mai majia kumana na masiweji endo gukoro a health hazard. Aikari matariirie ona thengia wa kwirirwo barabara ino ni guthondekwo gutiri mogaruruku monete na thengia na uguo nduka iratinda itari na aguri kumana na kwaga gwa kugerera na aikari magatangika miethere-ini yao. Ari itheru mararika mataramenya niki mararia kana ni gukira mundu agokira renda ngumo cia guku kana mundu ungi agoka guku ona mushima witu tutimuonete no turamwira atiri ndoke atetenera ithwe tugie barabara ino. This is a major road. It is not all about self-interest. Okoro matirari tayari guthondeka kabengira ikarire uguo yuma tondu uguo yuma ni iratuteithagia ni turagera gona wagera na mathina no riu no ngigera haha na mundu ni murwaru. Thibitari wa Beacon of Hope ni umwe wa biacara iheanaga motungata ma urigiti na gutire murwaru ungihota kuwingira amu gutire kundu gwa kugerera na aikari mendekithitie uthondeki wayo ukinyanirio na ihenya niguo mathirwo ni mitangiko. Riu ni turona tumakitio muno thirikari ino igithaka na mawira na ni tuwe thirikari tikiru ya guthaka na mawira. Contractor goka kaingira agacimba irima rinene mita 200 akoya matinga make na agathi. Ucio turoria thirikari kare itheru mureka kana niki mutaramenya niki mureka. Riu aria mamarihaga ri nio mangira metire riria metayari no ria marenda gwika ona gwaku ndungihagira gitunguru na nduramenya mboga ciha kana no uhagire. Maya magithiaga na mbere aikari a Outspan kaunti-ini ya Uasin Gishu ni matabanirie mururungano makimenereria guthuka gwa barabara iria mateithagiriria gutuikania matura matiganite makimatha motungata. Hata ikinyesha ni mbaya sana, unaangusha mama kwa barabara hapa, mnakosana na customer. So tulikuwa tunashindwa MCA ama mbunge. Na hapa tunajiita ni kwa TC at Eldoret City. Sasa hii ni barabara ya wapi? Na wamama wanaumia. Aikaria ya mataririe ona thengia wa atongoria mwena uyu gukorwo na utauku wa guthuka gwa barabara icio mationanitie wendi wa gucithondeka na thina munene ni ati ukoretwo ari uritu munene kumiria magetha na kumatwara thoko. Mpaka matumbo inatoka kwa tumbo ya nguke. Soga hapa ikuje tutengeneze hii barabara tafadhali. Hata kuja tunakatapira peke yake, hata wafurike hizi mashimo na wamwage mara peke yake. We want to be given the right direction. Hii barabara ni ya nani? Ona kuri uguo moritie thirikari nene gukinyaniria waki wa barabara iria thuku niguo kwarahura wonjoria mwena uyu. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.